Welcome kabsat, adda aramid ti pusom kengkuana, titi masakbayan Ilocano radio drama. Daytoy titi masakbayan, pagnay dagiti kwento nga agtignay ti pusom. Comment mo ditoy baba. Tapno saan amat naglaeng ti istorya mo. Ti episode ita, mabalin nga ti may sakada kayo ti mapagsaritaan. Ti Masakbayan. Di ka kadimabay ni Tar Aramidam ay ko. Anya ka di man ang daytang ibagbagayo, papa. Komporme man la dita na sarsaritaan nyo. Amok ti sarsaritaag. Ngamsi ka. Di mo amok Tar Aramidam. Mangibabain ka. Mangibabainak pa'y gayam itan. Apay, papa. Anya ayater aramidat takunayo ang mangibabainak. Dayta pa nakirelasyon mo iti pada mababae. Saan ka di nakababain dayta? Nagado alalaki. Ngampadam kit din ababae ti karelasyon mo. Anya ko matipagbainak, kat iso nga rod ti pagduyusan ti riknak. Kan maysa, nataltalgadak no kas ka ni Veron ti karelasyon ko ta sa anak nga agsikog. Anya? Una yun dayta apa nagrasrason mo? Ipadlaw mo unay nga awan nagadalam. Sige, papa. Iparo pa yu pa'y kanyak nga awan nagadalak. Asta kayo mo't ngamin. Dayta ti paglaingan nyo. Ti mangima magkanyak. Kasla sa andak nga anak, iti kasta nga aramidan nyo. Pustumot namin ni papaay ko. Naala sa kitain, apadam a babae ti karelasyon mo. Anya ka mo't Lester. Isong arod asi ka ti nagkamanga. Kasi ka lang ti mangisaksakit kanyak ti balay. Ngam ita, kastakit din ti bagbagam kanyak. Amomot nga iti amin na kanito, adaki ti likodam. Ngam sana kaya tasawon da ita, nga ayunak ti amin nga aramidam. Nga ore agdadata napakaisagmakam. Sipod adan nakam ta. Amo makanayon asikati sakit ko. Saan lang akadamamakin papa? No di kat karaman ng dagita adama di nga intensyon nakin ka. Lester. Kat iti day tagundaway. Ayunak ni papa. Tamamate ak amay sagma ka lang iti kastangar aramidam. Ngam nataltali na ay tiriknak no kas ka ni Veron ti karelasyon ko. Kan maysa, amok akabaalak atanglen. Saan asyak ti sumurot iti kayat na. Ala, adakan ka day tayo ko. Ngam kasi tinakunakon. Kaskan ni papa. Sa anak mo't nga umayon iti kastangar aramidam. Ada pag nami kadagiti gagayem ko. Nagpakata ka kadi? Sana na masapol ading ko. Saan daktumot lang ang apalubusan. Nang runa ni papa. Ala, agungat manim. Nairwama ko na ading. Tauray anya ti aramida. Kanayon nga tandak. Nang runa ka ni papa. Manang? Basta no sa punandak, saan ka latang nagsasaowan? Iti kasta, saan ka mairaman ang maungtan? Sige manang. Agyaman na kading. Mala, mapanakon. Ta mga numadanon dakpay dito balay. Sigurado asa anak ang matuloy iti papanak. Numasang putandak ditoy. Jakon na danon dito'y balay na ikaw mama. Iswadyak amuno sa dino tinapanan na. Ay, una yan adim. Kanayon latan akastoy ti aramid na. Naimbag kumano am-amu tayo dagiti kakaduan ang saan mo't.
Mama, Kat no Jack Mariro, ang mga nujay manan karelasyon na alakyan ti kadwana. No apayakas jay pa'y tinagsagmakan na. Adamot lang nga na, ada kaing ingas na nga artista. Nagado ti agar-aram kan kwa na. Ngam no apay alakyan pa'y tinapili na. awan ti may bagak may papaniti day ta abanag, mama. Saan ko arig na tirik na naay ko? Lester, anak. Ngam di kay agdanag, mama. Ikagumaklat abagbagan na ko. Tauray siya, sa anak nga umayon itikas di ka sa saad ti relasyon na. Gapukat nga rod kadagidi apagtan. Tidakas naman ang sa anak mat nga rod nga agbayag iti maysa a relasyon. Pasaray agbayag lang iti sumagmamano a bulan ti panakirelasyon ko. Kalpasan na, makisina akmatlaan. Adamat dagiti gundaway apudno a lalaki ti pagirayan ti riknak. Namjak man ammo no apay asa anak ama kontento. Takas iti nakunakon, kalpasan laang iti sumagmamano a panawan, kala at latan na agbaliw tiriknak. Aging ga ididimtang tibiyag ko ni Dory. May samat laang alakyan, nam iso day tay makuna a palaban. Amom kada si kala ang tinaturod ang nagpakita kada kami dito balay? Anya ko ma. Awan matidakas nga intensyon ko ah. Ha? Kun may isa, imanugot ni Aiko nga umayak di ti balayo. Isa pa nagkunakat awan dakas na, san ka di? Sa bagay, husto ka. Nga misingasing ko pumanaw kan sakbaya sumangpot ni Papa. Ha? Sa bali ang makaungat na mami. Di mo lakit di magustuhan. Panagkunak pards. Nila ang Aiko tadakarbangan namang papanaw kanya kita. Anya? Iso ti makagapuno apay nga dak ditoy. Iso lang arod titong palak ti bilin na. No ibaga na pumanaw akon. Naturod ka. Biliba kiti kinaturod mo. Tinapod no nga gayayat, aramidan na ti amin para itipat patag na. Kadno ko naman na uyong ti amayo, awan na nyaman na kanyak. Takas iti nakunakon, awan ti dakas nga intensyon ko, iti panakirelasyon ko iti kabsat mo. Anya jay ko na mading? Diyak kayat dayjay a tao manang. Ha? Asino? Jay bisita ni manang Aiko. Oray siya kading. Saan ko mo ta magustuhan ti Jarna? Sa bali tagparparit na kanyak. Manong? Panagkrik na kat ada sa bali nga iwas day jay. Adalakit di sa bali apang panunutan na. Apay nga minakayat ni manang. Diyak mo ta mo ading ko. Ngamkaskin ka. Saan ko mo ta magustuhan jay lakyan a karelasyon ita ni Aiko? Anya
dyan na amuha ka nang ikuyog kay tilakyan dito'y balay ay ko. Papa, Aglablabas kan samot kan. Di ka lang arudan dumngag iti pamagbagami. Kalpasan na. Ikuyog mo pa'y dito'y tilakyan na karelasyon mo. Papa, intulod na klaang dito'y balay ni Dory. Imatender kami ngamin iti may sa apasken. Medyo adayo-day di alugar. Iso nga manugutak, idintulod nak dito eh. Ngam amo madakayat ti kastangar aramidam. Nagturad ka na ng pastrak kan kuana dito'y balay. Pinagmerienda klaang. Kas pa nagyaman ko iti panagdisnudo na anang itulod kanyak dito ay papa. Awan mo't da kasi ti dayta ah. Talaga sa bali ti panagrasrason mo. Talaga natangkan ti ulom. Saan papa? Talaga lang amin anapudo ti darayo kanyak nga anak yo. Iso akasta kayo. Anya. Saan kit din papa? Sipod pa idi. Awanan ti inaramid ko nga inayunan nyo. Gaputa agdadatamat ngamin. Asaan nga umno ti aramidam? Kasano ko mang ayunan ka ngay? Alawanan. Bidutan ti amin nga aramidak. Awanan ti husto nga inaramid ko iti imatang yo papa. Talagang awan. Tapasig a pakaibabain ang isang sangbay mo iti pamilya tayo. Talaga makapaluksaw ka ay ko. Sip-sip ka talaga. Ha? Ni, anya ka din ditang ibagbagam ay ko. Apay akasta mo ti isaw-sawang mo kanyak. Amuklatan na si kati nagipulong ka ni papa. May papan iti panangitulod kanyak ni Dory dito'y balay, idi na minsan amalam. Awan din bagbagak ni papa. Kan may isa. Amo mo tasan ko nga ugalit agipulong kan kuana. Asino ko mga rutin ang ibagak ka ni papa, iti may papan ka ni Dory? Diyak ka mo ay ko. Ngamsig sigurado ka. Sana siya. Saan nakamamatikan ka? Amom, sa bali ti madlaw ko kan ka. Kat in-inutan ang mapanpanak na kakti atap ko. Ha? Anya nga atap mo nga ibagbagam. Sa anak amaag, nakarkaron asa anak amanhid. Marikrik nakmatkat, nga adda pa naggustom kanyak. Anya? Kat di mo mailibak dayta, tamariknak babaan itiwagas apan ang kitkitam kan pan nakilangan mo kanyak. Agbain kamot ah? Agkabsat ta? Ngam kastakit din ti jar mo? Ay ko. Di ka Awa- naglibak? Ah. Kasi tinakonakon, marikriknak no anya ti pudno at ratom kanyak. Iso asika ti pudno amang ibabain iti daytoy a pamilya. Saan kat asyak? Nang ro nakatamok mat asipud pay, talaga nga isaksakit na ko ni Lester. Tijak mo, nanggagayam amin ni mama tinagsaritaan mi ka ni Lester. Manipod mat idi kinomprontak ni Lester. Nadlaw ko aliniklikan na kon manang. Kat saanan akas idi akanayon nga umasidag a makisarita, wano bagbagaan nak. Aklaw na kanatignay tiriknak, idikim mayakayan kanyak ni Lester. Kat kasla adda ti pasat ti biyag ko anapukaw, gapo iti dayta. No pay kasta, nagtalinaad anangato ti pride ko, iso asaan ko mat akin na sarsaritan, Apulos.
Kanayon ka analiday, Lester. Apay ka di. Mama, Gapo ka di, iti saan yun na pa nagsasao ka ni Aiko. diyak ilibak day ta, mama. Agpodno ka man kanyak, Lester. Anya di, kahit yung asawon, mama. Adda ka di kinapodno ti atapkan ka ni Aiko. Diyak kayat nga aglibak ka kanyak. Ibagam ti agpaiso. Pudno ka di tinadlaw ni Aiko may papankan ka. Adda pa naggustom kan kuana. Mama, awan ti inlibak yung kanyak maipapaniti kinataok. Ngam, naalasa kitaan ni agayatak iti imbilang ko nakabsat. No kasta nga rood, agpaiso dagiti nangag ko, idi kinompronta na ka. Mama, Ngam para kanyak, awad dakas na day tamarikrik-nam. Sipod pa'y, amumun asaan kayo apod no nga agkabsat. Taamumot nga ampun da kalaeng. ngam da tayo laan kada papati makaamoy ti dayta, mama. Ken maysa, kasi tinakunakon, naala sa kitaan. Gaputa ammo dagiti gagayem ken makaamamo kada tayo, nga agkabsat kami ken Aiko. Lester, Isotap nawan ti parikot, mama. Kasayatan siguro no umadayo akon. anya, Dayta lang tamo ka pamuspusan. Tapno agulimok tayo amin. saan? Di mo aramidin dayta. Tapatsak nga uray ni papam. Di na ayunan dayta apam panunutam. Kas tagayam ti mapaspasama ka. Wen, anya ti makunam. Saan nagmutlang umayon iti pampanunutin ni Lester. Tano siyakla ti masurot. Kayat ko pa nga iso ti makagasat ni ay kong anak ta. Anya, Uwan, amamutan ni Lester. Tadataket nga ro tinang padakkel ken kuana. Malaksida na taknang kinasingpet. Responsable pa'y. Sigurado agbalin na saya ti masakbayan ni Aiko iti dinana. ngam adamot ti punto ni Lester. Talaga na alas iti imatang dagiti makaamam mo kada tayo. Apay ko mga minapanunutin na ti may bagati daduma. Elpidio, May pamuspusan ti amin, Laura. Ngem takderak ti imbagak. Amas paborak pa'y ani Lester ti makaginasat ni Aiko nga anak ta. Ngem ti agsagmak lang iti asino laditan. Nang runa ka nagiti lakyan na makarerelasyon na. Namo akong ti amin, Lester. Awanan ti mailimod mo kanyak. Papa, Di kagdanag, ta sana kagumurakan ka. Takinapudno na. Nataltali na ay pa'y tiriknak no si kalangan ti makaasawa iti anak ko. anya? Ngam papa, naala sa kitaan. Nangruna tataam mo dagiti makaamamo kada tayo. Kat talagang agabsat kami kina Aiko. Naala sa kitaan, no iti imatang nagiti nakurang ti panagpampanunot da. Ngam no nawada ti panunot ti may sa tao. Nalakala nga maawatan da ti amin no bilang. Papa, May salang tikid daw ko ka no bilang, Lester. anya day ta, papa? Annadam ti anak ko. Aramidam ti amin, tapno agbaliw. Kang runaan na, di mo ko mabaybayan. Protektaram ko ma. Ikarik, papa. Sipod ita. Bantayan kan protektarak na Aiko. Katagyaman ak unay kada kayo. Agyaman ak, papa.
Anyaya dito'y pa'y parkya saan unay ang matatao tinangawisam kanyak. May mayat ditoy. Ta makapagsarita ta na imbag. Anyaya ti pagsaritaan ta. Nauma akon, Dory. Di kan kayat. Ha? Anya di kunam? Kunak, nauma akon. Makisina akon kan ka. Sana mabalin! Apay kumasa na mabalin? Awan mo't laang ti maramidam, no saan ka na kayat? Iso sumapol ka laang ni... Di ka mabalin na makisina kanyak ay ko. Anay! Di nakmasmasan ta masaksakit anak! Nakasagana ka matay kan. Bumatay para kan ka. Anay! Di nak mabalin na basta ikalang latanay ko. Itapay ta dun ti gastos kan binubos ko panawad para kan ka. Anay ko! Batam na ay ko! Ha? Lester! Manakibiyang ka. Adda imo ko! Lester! Ingka gumaan ni Dory tinaglibas, nam naira na nga da sa bali at tao iti daydi a lugar, iso anak kamag ni Dory. Nagpatulong kami tapno maipan iti ospital ni Lester. Kat nalaos ti panagyaman ko iti namarswa, ta saan agrabe ti pan nakabagkong na. Apaman ang nagimbag ni Lester, impudno dagiti dadakkel ko ti amin, asaan kami apudno nga agkabsat. Isumatan daydi ti panagpakada ni Lester nga agabroad, kat idi nagamay, inala na kami amin iti balasiw taaw manang. Idi matan nga impudno kanyak ni Lester ti riknana, kat gaputa nakita kan nariknak ti kinapudno ti panagayat na, inaklun ko ni Lester. Itamanang naragsak kami nga agdandan na diti balasiw taaw, nang runak at nawaya kami adwa dito'y ka ni Lester, taawan ti makaammo nga itinaminsan, nagbalin kami akas pudpudno nga agkabsat. Daytoy ti pakasarita ak manang, tuy pagayam mo, ay ko. Ay ko pagayam ko, napintas man day ti pakasaritaam. Namaris, napnuan pan nakigasang gasat. Nam iti udi na, nagunod bumatla ang tiragsak kan talina ay ti panunot. Gapot ta ammum kan ammok anagbanag ka iti maysa anasayaat alalaki. Nalpas daytoy a kapitulo kadagiti amin anapasamak may salaeng tipulos ti panagpursigi ken ti pammati ti tao ket san a mapasardeng agyaman kami iti pananggeg intayon manen iti sumaruno a kapitulo. Welcome kabsat adda aramid ti pusom kenkwana titi masakbayan Ilocano radio drama. Daytoy titi masakbayan pagnay dagiti kwento nga agtignay ti pusom. Comment mo dito'y baba. Tapno saan amat naglaeng ti istorya mo. Ti episode ita, mabalin nga ti may sakada kayo ti mapagsaritaan. Ti Masakbayan. Jen, masapa ta mapan makimbisa inton bigat anak, that anniversary day di mamang mo. Aywan gayam. Death anniversary day di mamang. Wan papang. Masapa akto nga agriing. Tapno masapa tayo amapan iji simbaan.
Kalpasan na makimisa ta, mapantamangan iti paborito mi a restaurant a pangpanganan idi si bibiyag pailaang ni mamang mo. Talaga, Papang? Sige, kayat ko dayta. Talaga, adiyo pala nalipatan ti favorite restaurant ni Mama nga. Siyempre anak, amin ang nararagsak akan itumi iti day di mamang mo. Kanayo latalag lagi pa. Talaga nga ayatan nyo ni Mamang, Papang. Uray sumagmamanon atawan tinapalabas. Sila lagip kayo latakan kwa na. Siyempre anak, ay ayatek unay ni mamang mo. Kan siyempre, sika tinapanawan na kanyak apakalaglagipak. Gaputa sika tinagbalin na bunga ti ayan ayat mi itiday di mamang mo. Siguro, maragragsakan ita ni Mamang anya, Papang. Mamati akakasta anak, tadi na kaya ta makita analiday ta. Day ta timbilin day di mamang mo sakbay apim musay. Maturog kanta ni rabiin anak ko. Masapat apay inton bigat. Wan, Papang. Ala, Papang, nagadumot ton tin-order yung amakan. Amang ano saan tayo ang maibus amin dagita? Paborito mi amin iti day di mamang mo dagiti in-order ko anak. Kasta ka di, Papang? Wen, iso ang masapol nga ibusin ta amin dagita. Agungat day di mamang mo, no saan ta nga ibusin dagita amakan. Ay na, kit-kita agpala ang dagita amakan. Kasla nabsuga kon, Papang. Alakit din, mangantan anak. Imagine talaga na kalang lang taita ni mamang mo. Sige, Papang. Manganta nga rudan. Nasaya at maanta nakapasyar ka, Andrew, anak. Wananang, ayan ni tatangay. Ay, so tinapan na kitsinda, anak. Ay, nasakit nga minto'y tumang ko. Marigat, anak, amag na. Kasta ka din nanang. Kat kumusta kayon ditoy? Kunakmat nga minamangala tayo niti katulong yo tapno adakad kadwayo ko ni tatang. Ay, saan anak ko? Amang ano makaala tayo pa'y ti konsumisyon tayo. Kabailan mi pa'y kanitatang mo. Simro laang to'y sakit ito ko. Nanang, adagagar kada kayo, iso ngay mayak. Ngam, awan mat gayam ni tatang. Kaya't ko kumadwa kayo ang makasaritak. Ay, man ano aya, asyak laang ti pang ibagaam. Ibagak tulatan kan di tatang mo. Nanang, nalpasin dagiti papeles ko ang mapanagtrabaho di balasiw taaw. Kat numabalin, ibati ko makada kayo ni dyan nga apu ko yo, kabayatan ti kadak di balasiw taaw. Ha, agtrabaho ka di abroad ko nam. Amo ka di daytan ni Jen. Saan pa'y nga rod nanang? Diyak imbagakan ko na kabayatan nga ipagpagnak dagiti papeles ko. Amangan nga min no saan nga umanokot. Kamamu ka maawatan naktumot lang ta anak ko. Ay, katsapay ko mga rod atakastang agpaiso anak ko. Amo ba ta si kalaang antikad kadwana sipod pimu sa iti inana. Sapay kumata saan to amakmaklaat. Da kayo kumapay lang ti makaamukon ko na nanang. Ipauwitan kayo iti pagkastusyo. Agraman ti usarin ni Jen iti panagadal na. Hun anak ko, di mo pagdanagan ti anak mo. Tada kami ti makaamukan ko na. Agyaman nak nga rod no kasta nanang. Umay kunto itulod dito, sakbay ti flight ko.
Anak, ada ko may bagakan ka. Anya dayta papang? Anak, kaya't kung agbalin to anarimat ti masakbayam. Iso nga ikagkagumak ti amin tapno mapasamak dayta. Iso asapay la kuma, ta saan ka agumurguray ti ibagak itaken ka. Maipapaniti anya papang. Anak, agnaed ka ni Diyan da lolo ken lolam, kabayatan ti kaawan ko. Ha? Apay papang? Sa dino ka di ti papanan nyo? Nag-applyak ngamin ijibalasiw taaw, Jen. Kat napagasatan akmat. Ha? Ag-flight ako ninto nung may alawas. Panawan nak papang? Apay ngay talaang ngay bagayo daytoy. Amo ka maawatan nak anak. Gaputa para kang kamot lang dayto nga aramidag. Dakdakkel ti gundaway ang mapasamak amin nga arapaap ko para kang ka no agtrabaho ak iti abroad. Nagsaor ka mo dun, papang. Anak, di ka kumagladingit. Sana balit akanayon ka nga i-video call. Iso akas ladaak tumot lang iti sibay mo. Apay ngay papang. Awan lang arudan ni mamang. Panawan nak manon. Sana balit adamot da lolo ken lolam. Isuda pa'y lang ti makaamukan ka. Basta agsingsingpot ka kat agtulnog ka kadakwada, ha? Amang ano na yung damot, papang. Saan anak? Basta amom ti makibagay kadakwada. Kantong palom ti amin nga ibilindakan ka. Awan to ti agbalin a problema, Jen. Awanan tinaramida, gaputa umadanin ti flight ni Papang, idi impudno na kanyak ti amin. Idi damo, kaslagkad-kad tiriknak amakidan na kadalolo kan lola. Diyak pa'y ngamin napadasan tinakikabalay kadakwada. Amahan ko nak no na istrikto dalaunay. Nam kunamot ni Papang, anasingpot da kano nga agpadpada. Dimtan narod ti aldaw, apa nang itulod kanyak ni Papang, iti ayan da lolo, ken lola. Nanang, tatang, adda kamin. Ay, nasaya at matadak kao. Ay, nadakkel na talaga to'y apo ko, may. Huwag nagpansaw. Ay, apaw pala si tangmat gayaman. Agmano ak lolo? Lola? Ay, kasan nakati Diyos, apaw? Kasan na ka ti Diyos, apo. Ang tatang, inton sumarunong aldawon di flight ko. Iso nga, intulod ko dito'y taapo ko yo. Ay, wala, anak ko. Apaw, saan ka nga agbabain dito, Juan? Ibagam ron niya ti masapul mo kan kaya't mautap na amumi kan ni Lolam. Agyaman ak lolo? Lola? Mawanan yaman na. Agyaman ak matatang. Da kayo pa lang kan ni nanang ti makaamu ka ni Jen. Di kagda nagtapawitan kayo iti paggastos yo. Ay na, basta ti pag-adal na laang ti pawit mo. Ano, mangan kami. Di mangan mo ni Jen. Saan ka di, apo? Uwan lola? Ulit tagtagyaman kada kayo nanang, tatang. Jen anak, agtulnog ka kada lolo kan lolam, ah? Tulungam ida dito nagtibalay. Awan katulong nyo dito'y anak. Isasursurwam dagiti trabaho dito'y. Uwan papang. Di ka agdanag.
Masapa ti panagre-reing mi dito, apaw. Isa masapula masapa kamot tapno matulungam ni Lola iti kusina nga agluto iti almusar tayaw. Kasano ka di kasapa, lolo? Bakasyon mi nga minan. Isa maladladawak nga agring iti balay mi. Sana mabalinti kasta dito, apaw. Masapula masapa ka nga agreing. Diyak mo tamo ti agluto, lolo. Di kagdanag tayo suro na ka ni Lola, apaw. Balasitang kan, masapul nga mo mundag iti trabaho iti o nagtibalay. Di mo ipatudo namin ka ni Lola. Uwan, lolo. Amo ka saan ka na erwam iti trabaho, apaw. Ngam dito'y masapul masuruan ka. Nakarkaro ni Lola, tadi nakayat jay tao ang nakailadlat tanggawan aramidan na. Nangrunan no adro pa'y lati matrabaho dito'y balay. Uwan, lolo. Tung palak amin ibagbagayo. Hello, Papang. Kumusta kan anak? Kumusta mo't na lolo kan lola? Nasayaat kami mo't, Papang. Oh, aping kaslag laladot ka. Napuyatan ka ka di anak. Saan, Papang? Nasapak namin ang nagriing. Tatinulungak ni Lola di kusina. Kasta ka di. Nasaya at anak ko, tapno masursurum dagdagi balay. Stricto damot launay, Papang. Nangruna ni Lolo. Kanayon ang makaungat na makitkita na kanakailad kung agsel-cellphone. Di mo nga minararamidan di sanda kayat anak. Ang di kagdanag, tainton agangay. Mayroam kan tumot lahangain. Papang, Nasingpad da lolo kan lolam, Jen. Talaga nga stricto dalaan. Ngam para matlay di pagimbagam di amin. Iso nga aganos ka, anak. di kagdanag, Papang. Surut at timbilin nyo. Basta kanayon kayo nga umawag kung ag-video call, Wan anak. Sige nga Rudain, umawag ak tumanan. Agsingsingpat ka I love you, anak. I love you too, Papang. Jen, apo, umay ka agad mo saran. Umaya kong Lola. Ay, lakay, umay kamutan nabaawon to'y kapem. Umaya ko. Nala, mangan ka na po. Lola? Awan ka din di sa bali asidaan tayo? Hapay apok. Anyapay ayati kayat mo asidaan. Naimas day ta itlog nga da kamatis na. Kanday ta tinapa. Huwag nga paisaw, apaw. Anya ka diti kayat mo? Awan ka di ti hotdog ka noodles, Lolo? Bakit? Saan anasayaat? Do ka na yun akas tati kang kanam apok. Makadadaol iti salon at dayta. Iso asursurum akan na noan niya ti may dasar amakan, apok. Ta para mutlay ti salon at mo ti amin na lutuan ni Lolam. Agam di ka matanagan, Jane. Sagpaminsan, ilutuan da ka iti kayat mawan. Wan, Lolo? Katagyamanak.
Lolo? Apay nga taan nabayagan asan ngay mauawag ni Papang? Huwag nga agpaiso apaw. Mga numakumikumata, iti trabaho na. Kasta nga ta, Lolo? Tanya pa nga, iti sabali arason na apaw. Malaksid iti dayta. Amumat nga kagkagumaan ni Papang mo ti ang trabaho, tapno may paay na ti amin nakasapulam. Nang runa iti panagadalmaw. Mailiwak ngaminan kan kuana, Lolo. Kanayon ngamin nga umawag idi. Kan kunana nga agbakasyon to. Ngam aging ga ita, di pa'y nagaw-awid. Urayam, apaok. Sigurado nga umawag tumutlaan ni Papang Mau. Wan, Lolo. Katsapay ko ma, tawan ti dakas ang napasamak kan kuana. Bayat nga da iti balasiw taaw ni Papang nga agtrab-trabaho. Iti damo, kasladyak maanusan ti agnaed iti balayda, gapo iti kinaistriktuda. Ngam binilin nak ni Papang, amasapul ka nung agtungpalak kadag iti bilinda, tapara metla iti pagsaya atak dayta. Pudno ti kuna ni Papang, gapo tay ti panaglabas ti aldaw, napanaknakak, apudno amin nga imbagana. Mariknak tinalaos apanangipatan kanyak dalolo kan lola, kat jakun kayat ti maisina pa'y kadakwada. Apay aman manumutten nga umawag, wenno ag video call ni Papang. Apay nga taan nabayagan asan nga imawag ni Papang. Anya nga tan tinapasamak ken kuana. Kunana pa idi nga agbakasyon ditoy. Ngam aging gaita, saan pa'y anagaw-awid. Naimbaglaangan, tadadalolo ken lola amangan andi ngay kanyak. Isa ang mailiw-liwag ko tinalaos nga iliw ko ken ni Papang. Ha? Umaw-awag ni Papang. Hello? Papang? Hello, Jen, anak. Kumusta kan? Pasensya ka na nabayag ajak nakaawag, ha? Anya nga min tinapasamak, Papang. Apay nga ita kayo laang nga umawag. At ang amin nakakumikumak, anak. Kahit iso day tati kaya't kung ibagakan ka. Anya ka di day ta, Papang? Jen, anak ko. Saan ka kumagumurguray ti bagak? Kinapudno na, tsaka mo no, kasano nga ibagakan ka daytoy. Papang? Kastoy nga minay. Nagpas nga yung ti asawa kat adan kabsat mo, anak. Anya ti kunang, Papang? Asawa? Adan asawa yu di abroad? Kat nagpas ngay pa yun? Jen, kinapudno na, nasuro ka na makatawan na nagkalay sa kami kat impas ngayon ng tikapsat mo. Isumat lagayam aman manon nga umawag ka, Papang. Gayam, adan sa bali apakakumikumam dita. Ang asawa ka, di mo man laing pakpakaam mo kanyak. Sino ka tanyo gayam anday di mamang? Ano di klase yung ama, Papang? Anak, maawatan na kumamad. Saan nalaka na ito nga ibagbagak itakan ka?
Ngam ay ayatag ni Glenda, kat ay ayatan nakmat. Iso asino katanyo ni Mamang? Papang, ipatpatag kamat. Ngam kaslaawan ka isiskan na daytan kada kayo. Wano, talaga nga awan patagkon kada kayo. Gaputadan sa balya, pamilyayo dita. Ngam apa yanas ka na damagak pailaang dayta. Katamok matan ti sungbat na. Gaputadan sa bali nga asawa yo. Kat impas ngay na pa yan ti anak yo. Nay, apa kasta tilangam apok. Kasla kalkalpas mo magkanagsangad. Ay, wan nga paiso apok. Apay, anya tinapasamak. Ada ka di sa gubanit mo. Awan lola, imawag ngamin itay ni Papang. Nay, pagmantay mawag mo tlangan. Napayagan na itinauli ay awag na. Kat anya ti kunana apok. Apay anabayag asan nga imawag. Ada ka di daka sa napasamak kan kuana. Ayun, nagpaisa. Awan lola, ngam, ada impudno na kanyak. Kanya ngay dayta, apok. Nang asawa gaya man ijay ni Papang. Kat nagpas ngay pa yun ti asawa na. Anya? Ha? Agpaiso ka di na itang ibagbagam, apok. Tamo, tayo katanda nga agtrabaho. Nagsakit tinakam ko, lolo. Lola, kunak no makumikom iti trabaho na. Iso asan ngay mauawag. Tagayam, adan sa bali a pamilya na ijay. Ayun, na yan. Apaw, saan ka naglaningit? Di ka naglanag. Orayin tayo nga umawag manan ni Papangbaw. Tasakto man ti makisarita kan kuwana. Wad nga agpaiso apok. Bayam, takasarita minto ni Papang mo. Maipapan iti da itaabanag. Hello, anak. Hello, Tatang. Kumusta kayon? Kumusta ni Jen? Puno ka di timbang kada kami, ti apo ko may. Ganda ka nun asawam di ta abroad. Pasensya kayo no jak imbaga adagos kada kayo, Tatang. Wen, pudno, kat impas ngayon ang anak me. Apay nga may naldi mo impulno adagos iti anak mo. Anya nga ita, kagura na kan ni Jen. Jak namin kaya tamaklaat ni Jen, Tatang. Ngam di kagdanag, tanasing pati may katwang asawak. Kinapudno na, kaya't nakalaan mi ni Jen ditoy, tapno agdaden na kami kanukas may sa pamilya. Anya? Naimbag numan nugot di anak mo, iti kayat mo ang mapasamak. Tatang, ang lukuyan yung kumadanak ko. Kaya't ko adituyin nga gadan ni Jen. Nasaysayat mo't lang tagbali na masakbayan na, no dituyin nga agadan. Sige, panasan makasarita. Ngamsiyak may panamnama, anak ko. Ngamen, talaga na sakit tinakam ti apo ko may. Gapo, itinaamuan na. Lola, apa yang nagadutin sa gana yung amakan? Ada ka di okasyon? Ay, awan na pok. Kaya't malaan ka ni Lola nga isagana dagiti paboritong amakan, apo. Talaga puro paborito amin nga inluto yo, Lola. Huwan apok.
Isamangan ka iti ado, tapnusan amasayang dagitoy nga insaganak. Talagang agbusugak ita, Lola. Apaok, madamag kumanlaan. Nakasaritam ka din ni Papangmaw. Saan pa'y, Lolo? Manipod idi na udi ang nagsarita kami. Diyak ngamin sungsung bata no umawag kano ag video call. Nay, apay nga di mo sungsung batan dyan. Nasakit pa'y tinakam ko iti naamwak. Ang nagasawa gaya man iti sa bali ni Papang. At dagaya man sa bali a pamilyana. Kat sigurado, sana ko napagan-ano ni Papang nang runa kat adamot gaya man anak da iti asawa na. Jen, apaok, nakasaritak ni Papangmaw. Pudno amin nga imbaganakan ka. Kahit amom ka na noon niya timbaganakan niya kapaw. Lolo, Kaya't nakakanungalaan iti pagilyan nga ayan da. Kaya't naka na makadanda. Kaya't ni Papangmaw nga ijay mo nga ituloy ti panagadal mo. ha? Saan ka day? Bakit? Ay, pudno ti imbaga ni Lolo Apok. Apok, di mo kunaan asaan da ka na kayat ditoy. Kayat mila ang asumaya at ti masakbayam. Dakkel nga oportunidad para ken ka ti singasing ni Papangmo, Apok. Nasaysaya at ti masakbayam no ijay ka nga agtuloy iti panagadal mo. Isa panunutom ko man na imbag, apaw. Diyak kayat, Lola? Saan kayo akayat apanawan ka ni Lolo? Kasano kayo laangan no awanak ton? Bakit kan lakay kayon? Masapul nga dakad kadwayo ditoy. Ay na, di na kami panunutan, apaw. Kabailan mi pa'y kanilawlam, tanapigsa kami pa'y mat. Dinanon na kami, adudwa kami kanilulam ditaw, saan ka day? Saan? Ha? Diyak kabailan ti mayadayo kada kayo, Lolo. Lola, Anya? diyak kabailan. Patpatgan kayo, Nay, Lolo. Lola. Apaw. Takagurak ni Papang, gapu iti panangisukat na ken ni Mamang. Nem ti kang runaan a makagapu, ket jak kabailan ti mayadayo kada lolo kan lola. Itinabayag a panawan a panagdeden nami, impatag kun ida iti nakarkarupay nam iti biag ko. Saan si Mardang anal alukoy kanyak da lolo kan lola, kastamot ni Papang. Iti panaglabas ti aldaw, nakita ti sinseridad ni Papangko iti kayat na mapasama. Agingga anapaanugot dakmatlaan. Nakapanak nga rod iti ayanda Papang, kat ijay kon na intuloy ti panagadal ko. Ididamo, kasta unay tiliday ko manang. Kanayon nga agsangitak iti rabii, nang runa no sumruti iliw ko kada lola kan lolo. Inaramid ko nga rod ida inspirasyon tapno saya atat ti panagadal ko. Makaturpos ken makaawid dita Pilipinas. Apaman ang nakaturpusak manang, nagbakasyonak adagos iti pagilyan tayo. Ket agyaman iti Diyos,
Ta nakaradkad payla ang dalolo kan lola adinanon ko. Nagtalinaedak na rod di tapagilyan tayo iti sumagmamano abulan, sakbay ang nagsubliak dito'y Australia.